Kini ki arngot ki Menteri Sarkar bergentup iubah Sanbor Shulai berubah wailat Miki Shela, rengkat bagi nang alam Shinong bagi dekat jangka Jantia Students Union. Kilalit jurip ega jaka joga tenat transport hajawai da kejing temu ban penur long no ya ka jing temu bante yo umat dor bashirin yang jong klawat keri ukyang nang ba. Ubah Sanbor Shulai ulong bahaga senam arajar arpuar hakapor bulang Menteri ke tenat Arts and Culture. Kila shimkia banwan jurip ega nega juhi ke jaka bagi lapa ega jing to syakatrat transport bat punch pawaja square feet ke jaka ban penyang yang ni umat. Mereka lawan no aki election bat syum lalong Menteri Sarkar syu bat kenega kamru kelas akut no. Ubah Sanbor Shulai uloong bakan ni kende kejingon jurip ke bakat do bagi larai ban yang bet ya kejuk kanong rem ban punch pawaja square feet ke jaka nak tenat transport. Bat hadian kania on sedang manfaat no ikikot gisla bani opin yang no ini umat. Bat an bo ru ya ke jaka bam jaka songkai bak ke jaka bo record ke history kenang bakan long ke jaka ke ban kering ya kinong jengok kai perthai. Uloong ru bagadau ke bap long yu ban tayo madur jong ki klawat keri gedai namar ulasaki bahas State Central Library Shillong udan umat jong Indira Gandhi bu Subhash Chandra Bose. Kadbayo tirot sing kyang nang ba bat patogan tang wei umau kerteng bara kapor bulang Menteri Sarkar oleh peniang umat jong tirot sing kyang nang ba bat patogan. Bagani kejeng peniang kedai na kejeng ajeng mut jong gobon ki samla bat kumta layak kanong rem ban trebet deka kam bat ban pendunai kejeng keren. Namar kakam sawa banya kaktian. Uba wailat Miki Shela ulong ba kejing jet ikene kejaka kadai namar bagadan mar persya aka kyang nang ba Government College kebede kejaka pulia kebela rembha. Ba ikene kejaka ban bo yu umat hami mentedu ansai kerteng da ka kyang nang ba square. Hadian kene ka kenuhun kebela lam digi Menteri Sarkar kalit ban jurep ya ke District Library kam Auditorium kebedan ha mentong ha District West Gentle Hills. Haka bagi bor ki bedai kemi kelepan pau bagi paya bagi maunong rem jangan ke jingtai ki bela rem ki melong syuk ki baskem balada syumaramat ru kamlong ke bebiang. Menteri Ketenat Arts and Culture Ubah Sanbor Shulai ulong beladon kampan penprano ke District Library badai bentai no daga batamai haka baka jinglot daga bentang ke project kan kot kumba nyau pau ne prapo klur tengka. Ubah Sanbor Shulai ulong bakat kum ke jing ai jingbet ke batamai haka bentai ke building asya bentai ke G+5. Nrai barok kan syangpat hagi ban IT ka kaipot bat kin penkre ru ya ke detail project report. Nrai ulong na date de ke G+3 ru kan long ke babiang ba. Ya ke bentang ke basyapok kan de ke jaka penyang kali ya ki pat ba bat ke bentang ke basyajrong dan ki hall bat auditorium bat ki wei ki jing don kam. Ulong ru bahadian bagi Sarkar kelayo ke kaipot kumta kan sapa ke jing terwa sya Ketenat Arts and Culture jong ke Sarkar pedeng ban mang ke pisah bantai ya kan ke project ke batamai. Ubah wailat Miki Shela ulang ru MLA kata ni ulong kabakam long kerpang hajawai kelong bahaduk mentah kidang don ya ki jinglek sawangka bat bun sien lash pen khalai nusip manu ban yo ban syong petkai bat manu ki ban om yo petkai kum tadon kam ban shnai ka hol kabakat kum gane ke jok ka mentah ban yo padan kam habrok kiliang kam tam haba ka jinglek sawangka kalong ru ka wei na ki benta jong riti destor na ki por ki barim badan kam ban yale ban penek pensa yaki. Jen meriu de pedi daga kambi dengan hapor bangalongan adan kultur ministar labun tegi ngacu sim tangau iguluksa hapo State Central Library lani so tham kampus de pochilong de pipet ya umur jongka Indira Gandhi bosirni yang don umur jong Subhash Chandra Bose bosirni yang don nre jong Tirot Singh jorong ba paton sangma don tong monumen tangwe monumen de pisim jong babu so tham ru don batang stek te kawan ka jingkeli hangan nang la wan kumuar long kumuar kan kultur minister ajar arkuan during the inspection ki wan samla saboy ki ong ba jong Indira Gandhi bana po Delhi hang ne pia bu sirniang no modur Subhash Chandra Bose pia bu sirniang kadba jong Tirot Singh jorong ba mdan ta kapor jong ngila peniang Tirot Singh jorong ba patan suma ba sirniang apo latot te kalau ngarta daga suggestion ki babun kam tam ki students ki youths ki samla saboy ki bai jengmut tengi ya kata ni tre bida kam nomor ba kam gong warga tin barang gong walk mur tokles ka kam ka kam jam tin tengi mdon por bali hala cha surok bali hala cha yo bali hala cha hat ko pun hala ki pat ba sukut tahang tu mereka kam le tengi le di ka ni ka government ka jogi ka long ka government walk mur tokles dang man kidi skiru sanpuar hajar krur
ki ongoing bar ki upcoming national highway schemes haklengga step itu rungim keren da chief minister baru union minister jungi nalin get geriji wan ban inaugurate ban pelan tegi hantu beli pakapau kam tegi pajba kala de bersungtu nang nai cepat ka de ba geben dim ya kan uksa ka bangapa ina kubur ke walk mur tokles keren kendiat Tracibun ke dan natakadaw ngi menta kada ka bangyawan ang nero ngasulong suya tu sabi bagi pajba jong ri kasi jantia bergoro tip ba ngi penduna ya kentien ya kalah kula sayo saat selagi sekian ngi trebe jar tak kap Pak Panai Kublai yang Minister Arts and Culture Pak Sanbor Sulai. Aku juga pun Pak Panai Kublai yang Wailat Miki Sulai pada Minister Sport. Aku juga pun dari local MLA jongi. Bagi don ke John inspection ke bangi lek nadu nang tei napok kiang nang ba. Ngako un pun kan ma ba ikan ni jing dai bantai tu life size ta su jong kiang nang ba. Kata ke jaka apa mi mentru kalau apa apa mi mentru. Aku apa kan pun kan ma ba nagal yang jong gesai. Nila ayat lentina do gitu por mensua ban pan ni bandawa ban yo life size su jong kiang nang ba. Ngako ban benti PP berkata ke jaka ke dai ke jong ke transport department. Apa ke transport ke don ga MTC ke badai try kata ke jaka ke dai ke Miklia Transport Corporation nagali yang jongi na duk ti por babat di Sanbor Sulai kumi Minister Arts and Culture nila lai na duk to por ban pan ni kata ke jaka ban tei umot ki anang ba kata ke jaka aga to por babat u dasakiat kum Transport Minister hadin balakut kata jonga ba Sanbor tu hagi tu ki por keniga jing dawa jongi kala susah kut na kum tu Ting siokban membentang sing la don ke joint inspection ki nagaliang jongi minister barar ngila kila pensio bangi pan ado cepewa jar square feet haoj naliang ke transport corporation ki don jing taro na do DC pakila a hadu sijar kat san spa ke dai ke jaka berit ba ngila pensenatang stasiun tementang siokman ba lawan ke inspection ki kerman scam ba jing trai stom jongi ni ar minister ba jing ulong jongi ki kum gaseng balang kum gidong song sno kampang gumoong wat ituris ro banwan ang te kan long gejingger kuy kan tan jo ki lang ki challenge park kin ka park ki garden kin ki jakar ban bu ya ki mau kertegi ki mau nongrem ki history sapang jong kyong nong ba sedun bun ki satu kin to ki jakar les ki coffee bar dan ki jakar disha ki cafe ki ngai karang ma ki tourist jongi na bro Citrup jong ka North East bat dari India dakla adik lawan no kin sup bagila baronia disha di lut kila baronia songkai ban ya songthaj bi sondur sondar kana bagila ban ra ya kana kubur om tang apor ya cikin tiap apor North East bat ka India ni berko bangin lawan hang ni hakni ka jaka jong ka ni ka NTC land kaba nakaliang jongi ku apan one page nang taban one survey kini ke cakak nang bangin la ban ya kren da ka basai ban ka MTC kan no ka area hoi bad minister bade jong ka transport ngila de verbally ngila de dia tenduk mo ka meeting dan nakaliang jong iru yong em namar da ka hapan pensai kan no kata ka area bo pidon kam nang ba ma iru indra hapo ka boot jong ka MTC nakaliang jongi mentakas ni lawan bat nilai alam ro ya ki engineer mo naka tunat jong ka tourism department ban de ya ka survey ban prepare ka DPR dan mentakas ni nga dap de ka instrument ban namar kani ka de ka it is something ka ba long very connected but way po way no song jong ka lom chai tia jongi but balai ni choose ya kani ka jakaro namar ba kumba yo i ba kani ka de just opposite to kyang nang ba government college kani ka de ka college ka bala rem bat ka bala ai ka tek no nongelam jongi kena kata kadau ni kwa ru ban penbu ya keneka jaka hang ni ka bangin sai ka teng ka tiang nang pa square te kini kide ki development bat nga khmi lenti ha ngelam jongi minister bodon boro badai pe ya ka tenat art and culture ba ngin yo ban tengur long wood no ya keneka jing frang bat nyang nur jong